Od preko 262 serije koje sam pogledao za vreme snimanja ovog videa, to je 10. februar 2026. godine, susreo sam se sa mnogo onih koje sam počeo da smatram podcijenjenim, odnosno to su one serije o kojima se priča dosta manje nego što zaslužuju. U tih preko 260 ih ima mnogo više od 12, ali eto, predstavljam vam toliko za mene podcijenjenih serija. Rekavši to, koje su za vas podcijenjene serije, obavezno pišite dole u komentarima. I naravno obavezno se subscribeujte, uključite notifikacije za još jakih videa, zapratite me ovom Letterboxdu, Instagramu, TikToku, linkovi za te profile su dole u opisu ovog videa, a dole u opisu ovog videa link da možete podržati rad i postanete član ovog kanala ako to želite i time podržite moj rad. Također možete se priključiti mom Discord serveru gdje pričamo, blejimo, preporučujemo jednim drugima stvari da vi šaljete vaše profile i gdje jednostavno smo u konstantnoj komunikaciji. Pa da krenemo. Bio sam fan ove serije od kada je izašla prva sezona i znao sam da je nešto itekako posebno. Brzo je postala jedan od meni omiljenih serija i svakom narednom epizodom je postajalo i nejasnije zašto je skoro pa niko ni ne gleda. Jim Carrey nam je ovdje poklonio jedan od njegovih najboljih performansa i uloga se nevjerovatno slaže sa njim i njegovim životom. Reditelj većine epizode je Michel Gondry koji je radio isto tako predat film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tako da otprilike znate što vas čeka. Kidding se bavi nekim vrlo bitnim životnim pitanjima i pomogla mi je da malo bolje shvatim svet oko sebe, ali i svet u sebi, što malo zvuči cringe, ali je baš tako. Žao mi je što je prekinuta baš zbog negledanosti, ali se nadam da ćete barem vi baciti pogled na nju, ako već niste. Jer eto, i vredi, iako je prekinuta. Ne gledam često anime, zapravo ih nikad ne gledam, ali nije da se nisam trudio da se udubim u te zaista vrlo zanimljive sveta. Iako imaju sve neophodne elemente da me zainteresuju, nekako nijedan ne uspio do kraja da pogledam, a boga mi sam se trudio. Dorohedoro je redak anime koji sam ogledao do kraja i koji mi je zapravo bio vrlo dopadljiv. I kad pitam osobe koje gleda anime, retko je gledao baš ovaj. Žao mi je zbog toga jer je zaista nešto posebno i ove godine izlazi po druga sezona na male ekrane. 20 epizoda spojeno u 2 sezone napetog špijunskog trilera o alternativnim stvarnostima i različitim crvotočinama. Obožavam ovakve priče, a iskreno slične se ne sreću toliko često. J.K. Simmons je pokidao i odlično se pokazao u dvojnim, potpuno različitim ulogama. I tekako mi je žao što je serija prekinuta nakon 2 sezone, ali mi je svakako drago što smo dobili uopšte tih 20 epizoda. Iako je slična sudbina bila mnogim drugim dobrim serijama, opet ih uglavnom vredi gledati, a ovaj špijunski thriller sa sci-fi elementima, odnosno counterpart, je pri vrhu te liste. Gledao sam samo prvu sezonu, dok drugu nisam jednostavno uspio da završim. Svakako, ta prva je dovoljno dobro realizovana da je svim srcem preporučim. Ako volite Blade Runner i slične cyberpunk pričice, Altered Carbon će vas sigurno zainteresovati. U svijetu gdje se razvila tehnologija pomoću koje ljudi mogu da premeštaju svijest iz tela u telo, zatvorenik je oživljen i kako bi rešio ubistvo za svoju slobodu. Gledali smo Joela Kinnemana u sličnim ulogama, ali ovo je sigurno jedna od njegovih boljih. Altered Carbon je retko dobra Netflix serija, a svi znamo da se ona uglavnom prerano prekinu. Sve u svemu, ova serija zaslužuje vašu pažnju i ta prva sezona je baš dobra. Black Sails je serija smeštena predešavanja klasika svetske literature, knjige Roberta Louisa Stevensona Ostrvo s blagom. 38 epizoda publiku smeštaju u intrigantni i naizgled već izlazani svet pirata u kojem se definitivno najviše ističe Toby Stevens kao kapetan Flint koji je pokidao. Ako vam se gleda još jedna visokobudžetna serija smeštena u određenom istorijskom periodu, Black Sails je 100% siguran izbor. Pritom ne traje dugo i te 4 sezone se vrlo brzo pređu. Ako ste gledali Ricky Gervais serije poput The Office, odnosno prvu verziju, ili Afterlife, verujem da vam je Extras promakla. Priča je o statistima, a svaka epizoda pokriva projekat neke poznate ličnosti gdje glavni likovi statiraju. Vrlo je zanimljiva, duhovita i stvarno vrlo smešna serija sa premisom koju sigurno niko nije obradio baš na način na koji je još uvek tada svetski nepoznat Gervais uradio. Ima samo 13 epizoda, te je zaista šteta da se ne pogleda jer itekako vredi, a i brzo se gleda. Ovo je sigurno jedna od najboljih uloga Ewana McGregora. Halston je vrlo lako mogla da bude klasično ispričana biografska priča o nekoj poznatoj ličnosti, ali nije. Iako ima sličnu građenu priču kao većina biografskih filmova ili serija, scenaristi su uspjeli da daju na sveži nov način predstave zanimljivu priču. I da je bila u izmišljenoj ličnosti, mislim da bi imala isti uticaj. Na dobar način je prikazana duga karijera nastavnog lika i način na koji se menja u tokom decenija. Halston je priča o ambiciji i koliko talenat nije ništa ako se ne kombinuje sa istrajnošću i upornošću. To je priča jedne useljene osobe koja pronalazi svoj spas u stvaranju u kojoj beži od svih nuspojava života.
Ako vam treba neka zaista dobra miniserija, ovo je pun pogodak. Imate na Netflixu. Evo još jedna Netflix miniserija. Emma Stone i Jonah Hill igraju likove koji su odlučili da testiraju novi lek koji navodno može da im reši sve probleme, ali eto, očekivano, stvari ne idu baš kako treba. Seriju je režirao i pisao Cary Joji Fukunaga i tekako je lepa na oči, često smešna i bavi se stvarno savremenim temama, iako je izašla 2018. Ova retko dobra miniserija se igra sa stvarnošću bez emotivnog otuđenja gledaoca. Nadam se da ćete pogledati, jer eto sigurno nećete nikad zaboraviti, barem ja nisam. Odlično britansko ostvarenje, a i dosta laganije od par prethodnih na listi. Good Omens ove godine dobije i treću i posljednju sezonu. David Tennant i Michael Sheen igraju demona i anđela, čiji problematični prijateljski odnos dovodi svijet u problem kada se udruže da ga eto zapravo spasu. Good Omens je bazirana na istoimenoj knjizi Neila Gaimana i ne samo što je dobra adaptacija, nego i vrlo zabavna i zarazna serija, čija prva sezona broji samo 6 epizoda, koju vrlo lako možete bingeovati za oko 5 sati. Također, iako ima i druga sezona, prva je i zaokružena priča, pa možete bez brige da se i na njoj zaustavite. Ipak je sumnjam da će to biti baš slučaj, jer ćete jedva čekati da vidite šta je sledeće na tapetu za ove uvrnute, dobro napisane, a još bolje odgubljene likove. Ako volite klasike literature poput Sliku Doriana Greya, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Dracula, Frankenstein, kao i klasične universal horror filmove, Penny Dreadful serija će biti savršena za vas. Istraživač okulta Malcolm Murray, američki revolveraš Ethan Chandler, naučnik Viktor Frankenstein i medium Vanessa Ivis udružuju snage u borbi protiv nadprirodnih pretnji u viktorijanskom Londonu. U ovom svetu su raštrkani i raznorazni prepoznatljivi heroji i negativci klasičnog horora, te sam siguran da će vam biti zabavno da gledate kako se rađuju, odnosno kako se bore jedni protiv drugih, tokom ovih 27 epizoda. Pritom tu su i zvezde poput Eve Green, Josha Harnetta i Timothya Daltona, između ostalih, te i na glumačkom nivou vrlo dobra. Nemačka serija koja je dosta podsjećana Senke nad Balkanom i Peaky Blinders. Kada se policajac Gereon Rath preseli u Berlin, biva bačen u vrtlog zavera, ubistava i prevara u gradu epicentru političkih i društvenih promjena u Nemačkoj za vreme zlatnih 20-ih. Serija savršeno realizuje ovaj prelepi period, kao i sve socijalne promjene koji su zapljusnule tadašnju Evropu, a pogotovo međuratnu Nemačku. Bavi se pojavom nacizma i rastom istog, te pokriva istoriju ove države iz tog ugla, a sve pod okriljem zaista zanimljivih misterija. Ovih skoro frapantnih 50 epizoda će vam sigurno zaokupirati dosta vremena, ali ipak na kvalitetan način. Ako ste gledali Fleabag i nije vam dosta Phoebe Waller-Bridge, ne samo u vidu glumice, nego i u vidu producentkinje, scenarijskinje, onda je ova miniserija Crashing pun pogodak za vas. I mislim da je čak imate na Netflixu. Komedija je o životima 6 ljudi u 20. i 30. godinama koji žive zajedno kao čuvari velike napuštene bolnice. Odnosno, žive kao stanari, besplatno, ali u toj jednoj napuštenoj zgradi. Ima samo 6 epizoda i stvarno je savršena za neki binge. Prava je britanska serija, te ako ste fanovi takvog fazona humora, siguran sam da će vam se dopasti, jer meni svakako jeste. I to je bilo to od ove liste 12 meni pocijenjenih serija, serije koje sam ja voleo i koje još uvijek volim, ali za koje mislim da eto, nisu dovoljno gledane, a i nadam se da ćete posle ove liste ispraviti tu grešku i da pogledate. Naravno, dole su linkovi sve moje društvene mreže, uključujući i za Letterboxd, Instagram, TikTok, kao i za linkovi za moj Discord server i za to da možete se priključiti moj kanal kao član i time podržite moj rad. A do sljedećeg slušanja ili viđenja, ja vam se odjavljujem.